Assalamu alaikum. Hurmatly Desin TV YouTube kanalının görermanlar. Bugün biz Bazagorgon rayonundaki Ortosay ayılının turgundары менен Кеңеш айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысына келдик. Ушуну менен 3-чү жолу биз ушул элдин көйгөйүн чыгарып жатабыз. Биз менен болуңуздар. Мына азыр биз ушул Bazagorgon районундагы Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысына киребиз. Болбойсуздарбы анда? Kança kişi geldiniz derece? Жақсы. Баягы эле көйгөйлөр. Биз чыгаргандай эч кандай эчтеке болгон жок өткөндө. Мына ушундай балдары менен келишиптир. Азыр биз айыл өкмөткө киребиз. Азыркы жаңы мыйзамдар боюнча элдин кайрылуусуна сөзсүз түрдө айыл өкмөт жооп бериш керек. Саламатсызбы, Эркинбек мырза? Мен Десин ТV YouTube каналы, ушул сиздин айыл өкмөтүбүздүн жашоочусумун. Ушул элдер мага 3-чү ирет кайрылып атышат. Таанысаңыз керек, булар Ортосай айылынын тургундары, сиз жака караштуулары. Ушулар былтыртан бери почти бир көйгөйлүү маселени көтөрүшөт да. Булардын жерлери трансформациядан өткөн экен, мыйзамдуу экен көбүнүкү. Эми аны сатып алганбыз, мынча акча кеткен тигиндей деп атат. Эми ал өздөрүнүн иши, ал биз ага тиешебиз жок. Анан ушул сиздер ушулардын канча кайрылгандыгына карабастан документтерин бүтүрүп бербей жатыпсыздар. Булардын балдары же мектепке окуй албай, же каттоосу жок болгондуктан поликлиникаларга бара албай, аябай көйгөйлөр жаралып атты. Же суусу жок. Булардын айылынын жанына 300-400 метр жерге таштанды таштоочу полигон жасалыптыр. Аябай балдар ооруп, ушул дем алуучу органдар ооруган балдар бар экен, көп үй бүлөлүү, көп балалуу үй бүлөлөр, инвалидтер бар экен. Буга сиз эмне деп жооп бересиз? Эмне себептен булардын документтери бүтпөй атат? Сиз биринчи өзүңүздү тааныштырың. Мен сизге өзүмдү тааныштырдым. Мен ушул сиздин жараныңыз болом. Атым Бакыт, фамилиям Абдумаликов. Бакыт мырза, мындай да, булар кайсы жеринде силердин менен? Sen belki de size, göçkün dökümde, sen ayakta karavaysın da. Mekten durarım. Ben olsam bu mektep burasından geldim. Eldim vatanına aytıp koyundu. Mektebimiz yoktu. Ben kızıl kitabım var. Ben anda kitap canımda жалып керек. Mınday da, Bakıt mırza. Sizin vatan. Buna beyaktığım öğrendik ve bu gelince tanıyım, Kagan'ın birinci böyle otamda. Göçede görüşürüz. Ben ayet komiser oldum. Hemen görüşürüz. Sizin belirgin yolunuzda mınday, Ortosay boyunca 55. konturdan 3 gektir yer transformasyaya çıkan. Mıйзамды olup da 2019 yılı. 38. konturdan 14 gektir 63 sötük transformasyaya. Sizin ayıl ökmötүңүзгө карайт. Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу. Ал эми ошол эми 55 контур менен 38 контурдагы адамдар мыйзамдуу түрдө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен трансформацияланып келген жерден алган адамдар документ алып атышат да баары. Ал эми өз алдынча ээлеп алып, кандайдыр бир жолдор менен алгандарга азыр мыйзамдаштырып берүү өтө кыйын болуп атат. Өзүңүз билип атасыздар, туурабы? Жана сиздин сурооңузга, ал жерде адамдар ооруп атты, анан мынча жерде
таштандылар чыгарып коюптур деген сурообузду ушунда сиз талдашыңыз керек да. Эми сиз бейилдерден болуп атасыз да. 2016-жылы трансформацияланып айыргы таштанды чыгаруучу, калдык чыгаруучу жер ажыратылганда 3 гектар. 2016-жылы. 2019-жылдан кийин адамдар там салып алышат да. Мен түшүндүрө алдымбы? 2018-19-дарда 2017 келгенбиз да бизге чыкты. Ошондо 17 салынган. таштандыбы? Эми үйлөрү 16-жылы документация бар. Булар уруксаты жок эле салып алышканбы? Эми ошон үчүн документация кылбайт, уруксаты жок, өз алдынча мөрүнгөн адамдар ошол жерден сатып ийген, же болбосо тааныш билишип алган, ошондуктан мыйзамдаштырылбайт. Азыр мисалы үчүн Орто Сайда 146 үй, 146 үй. Ошо таштандылардын жанынан салып алгандыгына тууралуу таштандыдан 1000 метрге чейин санэпидстанция, ветстанция уруксат бербейт. Туура эмес там салып алган булар. Ал жерге изин салып алган деп, эми сатып алсаңыздар мындай да. Эми сатып алсаңыздар сатып алгандырсыздар, аны менен. Жок, аны ким сатып, ким берген? Эми Абдурахман берсе, Абдурахмандан сурайлар ошондо мындай да. Туурабы Бакыт мырза? Мен же туура эмес айтып атам. Жок, сиз абдан туура айтып атасыз. Бирок мен өткөндө мындай да, бир тараптуу эле эмелер бериш керек да Бакыт мырза. ооба, бир тараптуу эмес. Сиз эми как Биз өткөндө элдин өкүлү, элдин талабын талашканы катары туура. Рахмат сизге. Биз элдин өкүлү, эл бар, биз отурабыз да биз. Ошон үчүн мен тактап атам. Келгениме мына 1 жыл 4 ай болду да. Шундан бери көйгөй жаңжалдын баары Орто Сайда. Себеби туура эмес, өз алдынча там салганда толуп турат. Азыр мына 46 бир 23 эмени сүрдүрдүк ошол жерде. Ошо эмеденчи туура эмес салганда турат. Дагы азыр 46 эмени сотко бердик. Азыр соттун чечими чыгат жакында. Ал дагы тазаланат. А эгер мыйзамдуу ошо эме болсун десе сот, анда калат. Туурабы? Анан мен аны биз мен эмес эч ким кыла албайт да. Трансформация болбогон жерге бөлүнүп жер самсарбаса мен туурабы? Эч ким кыла албайт. Аны аким дагы кыла албайт. Мына акимибиз баш болуп, ошо аракет кылып, ошол элдердин бир көйгөйлүү маселелерин чечип берелик деп ушундай болуп туруп эме болуп атат да, иш жүргүзүлүп атат. Анан жанагыдай сиз айткан жерлер ал трансформацияга чыкпаган жерлер да. Ошон үчүн документ ала албайт. Азыр шудан ошо азыр келип аткандар баары карасаңыз, Эже мына сиз өткөндө президентке кайрылып менин токтомум бар дедиңиз эле да. Мына элдердин баардыгы биздин документтерибиз бар, анан токтомдор бар, кээ бириники жок. Мен 55-контрда жашайм, бияга аймакта трансформациядан чыккан жерде. Так. Сизге мен көрсөттүм да, куруп эле токтом да. Мен бияка баратам, бияка баратам, бирден аяка карталар немелер өтмөйүнчө бизге документ жасабайт экен. Бул кишинин токтому бар экен. Эмне себептен азыркы кезге чейин азыр колубузда токтом барбы? Ал иште таштап бердим да, неме Ошо бергенимизде көрөт элек да токтомду. Эгерде мындай да, эже, сизге токтомду, мыйзамды берсе сөзсүз түрдө кылат да көрсөттү. талай жер адис. Эми ошо дагы туура эмес берген да, урматтуулар. Ал 55-контрда сиз айттыңыз го трансформациядан чыккан. Жок, мындай 55-контурдан чыккан трансформациячы 3 гектар. Чыккан. А бирок аягы 5 гектар жерге тамшалып алса. Ошон 5 гектарды эме кылып аткандыгы болушу мүмкүн да эми. Азыр сиз токтомуңузду алып келгенде Мен азыр тартып жөнөтүп жүрөтүп коесуз. чыгат эле. Мен турат Мактап токтом. туура эмес экен. дагы кимдин токтому бар ушул жерде? Эч кимдин токтомуңар жок, э? Бул эже ошо президентке жаздым, баары кошуна үчүн берип коюшкан. Аны каршы жерде дагы кайрадан жаңылап берип. Ошо фарши берип Фарши эмес, мен биринчи фарши берген. Кийин келгенде барлыгын жасап бердик. Мен сүйлөп коеюн, мен туурасында. Мен ушул эжеге свидетель болгондо мен токтом алып кызыл китеп алганмын. Анан бул эжене айттым, токтомуңузду көрчүң, чечесе каршы экен. Мунуңуз менен эч жерге бара албайсыз деп. Айткан, анда сиз өкмөт болуп келе элеңиз. Анан кийин бул эжене айттым, ошону катка кошуп, серасын жөнөт, оригинал алып калып, серасын жөнөтүң деди. Анан ошоктон келгенден кийин
Kaysı günü bergenin belgisi. Meni Boşa çatırışı toktonu önen getirdi, ardından Seyitleri jaşına kalıp jasap berdi. Sizge kim berdi ошол токтомду? Талай деген бала жер айтыспойчу. Ушул биздин айыл өкмөттө. Мисалы жерди мыйзамсыз басып алганда да бияк. Бизге талай жер адис барган. Архитектура бияктын жерин өзүнө өзү сатпайт да, чынбы? Жөн эле бул киши жок болчу анда. Майрамбек болчу. Ал Кадыров болчу. Ал Кадыров мен жеримди же мен үйүмдү сатып аласы сатат да, чынбы? Жөнөн эле мен барып бирөөнүн үйүн сата албайм да. Сиз мына азыр биз эфирге барып чыгарабыз да кимден канча сом берип сатып Мен алгансыз? Абдрахмандан сатып алгам. Канча сом бергенсиз? 100 миң бергем. 100 000. Сиз канча сом бергенсиз Абдрахманга? Men 65 bin verdim. Абдрахман деген ошол кезде Абдрахман архитектурада деген иштеген, э? Ооба. Айыл өкмөт менен кошо барышты алар, кандай болду? Жер адистер барган. Айтыңыздар, ал ертең сурак болот, Ким, кайсы ким барган ушул биздин айыл өкмөттөн ким барды эле? Ошо бажы тогона. Атян исминде. Сиз кимден алгансыз? Абдрахман. Абдрахман деген кишиден алгансыз, э? Архитектурада иштедим. Айыл өкмөттөн адам бар беле кошо жанында? Жок болчу. Yok anda çok borç. Сиздики документальный. Сиз кимден алгансыз же? Мен билбейм, мен оруп жүргөн маалымда ошо неме кылышкан. Сатып алгансыңарбы силер дагы? Сатып алганбыз. Бүгүн документ алышыбыз керек. Бизге 4400 төлөш керек бе чын жака. Сиз бүгүн документ алып атасыз. Токтомуңуз бар. Токтом жок, токтомду аякка неме төлөп 4400. Анан бияктан токтом алат экенбиз. Мен мектептен келдим булар. Я. Мына пуста. Мына пуста. Сиздики? Жеңіш деген акадан алғанбыз 450 миң алғанбыз. 450 миңге ким деген кишиден? Жеңіш деген. Ким ал жеңиш? Aksat cüret koy cengiz. Ал каякта иштейт азыр? Ошо 5 гектар биздин жаныбызда. Жок, ал киши каякта? Мамлекеттик кызматкер? Жөн эле жеңиш деген кишиден сатып алгансыңар. Азыркы кезде кайсыл контурда? Бияка айтып коюңузчу. Мусордун жанында. Демек чечиле эле экен да, сиздикичи? Да, мусордун алдында. Анда урматтуу айыл өкмөт мырза, бул адамдар мына ушинтип мага кайрылып өткөндө дагы чыгарып бер дешти, биз сатып алганбыз дешти. Эми мыйзам түрүндө буларга кантип жардам бере алабыз? Мындай да, мен сизге айттым го, ушу баардыгы мыйзамсыз болгон үчүн ушинтип жүрүп атат да. Ошону жана айтып кеткендей, мына азыр ошонун үстүнөн иш жүрүп атат да. Азыр райондо комиссия жүрүп атат, баардык чогулгандар менен такталып атат. Туурабы айтылат? Баардык Жок, кечирип коесуз. Мунапыс чыкты, мынчасына чейин ушул эмелер тактап бергиле деген буйрук бар. Ошону Кыргыз Республикасынын президентинин кайрымдуу мунапысы чыккан. 2021-жылдын декабрь айына чейин курулуш салынып бүтпөй калган курулуштарды мыйзамдаштырып бергиле деген. Так. Ошонун баардыгы жеринде такталып 21-жылы декабрь айына чейинки цемент куюп, цемент куюп, дейми? Фундаменти куюлуп үйгө. Үй салып жабырбай калган, үй салып алып кийинбей жашабай турган, үй салып алып жашап аткандар 16-17 жыл. Баардыгын мунапыска киргизип мыйзамдаштырып берип атабыз. мына сиздердики 21-жылга чейин болгонбу же кийин болгонбу? Чейин болду. Эмне себептен булардыкы мыйзамдаштырылбайт анда, мунапыска кирбейт? Шарбатырып қалған бізде жазда, ерте жазда, ушул жерге келип эмеге тапшырдылар. Арыза жазып. Мындай да, шаарда алып айып башка Ошондо эгер эми болсо шаарда тапшырды буларчы азыр адашып жатат да шаарда. Айыл өкмөттөн ошентип 21-жылга чейин салынып документ ала албай жүргөндөр барбы? 19 баштаганбыз. Каерде сиңер? Жок, айыл өкмөттө, мына кеңеш, биздин айыл өкмөттө. Силердики мусордун жанына болгон үчүн Жыйырма бир декабрга чейин салынса, мындай да, урматтуу жуманда, сиз азыр айтып атасыздар да, эртең текшерет чакырат, Google'дан карайм, азыр жетишкен маған. Сен 21-ді коёт дагы, анан кийин койсо чыкпайт эмеден, 22-ни коёт, салынып калган болот. Салынбаса 23-тү коёт, 23-тө салынган болуп калат. Мен 21 салдым. Эми салсаңар, эгерде алиги эменин аны 1000 метрге кирип калышыңар мүмкүн да, ошон үчүн киргизбей айтышы мүмкүн. Анда деле киргизет, бирок ал корутунду менен чыгарып коет да. Урматтуу айыл өкмөт мырза,
демек азыр бул жерде ошол таштанды таштоочу полигондун бардыгына байланыштуу канча бир үйлөрдүн документи мындай талаш болуп турат экен да. Так маалымат үчүн таштаган жерге 1000 метр жерде жайгашып калган үйлөр 2022 жылдан бери жагында салып алган үйлөр ошолор мыйзамдаштырылбай турат. Мыйзамдаштырылбай турат. Андан аркысын мыйзамдаштырып бересиздерби? Бардыгын мыйзамдаштырып беребиз. Мына эже айтып атат го. Мына азыр 50 адамга уже берди. Бүгүн корутундусун эмеден договорун алып келсе архитектурадан. Биз токтом чыгарып беребиз, көч регистрге барып, просто бир жуманын ичинде көрсөктү алышат. Ама 3 күндө мага айтып атат. Bir 10 günün içinde kız böyle verdi. Bırak özü ulanında başınızdan gerek. Daha doktordan var, bir ölsenize giyin, bulmuyorlar. Tez var başınızdan gerek. Урматтуу жердештер, мына Айыл өкмөт мырза өзү айтып атат да. Ошол мусордун жанына 1000 метрге чейинки жанакындай талаш тартыштуу жерлер 22 жылда 22 жылдан кийинкилер болсо аларга документ берилбейт экен. Бул точно сноска кетет деп атат. Эгер ошого чейинкилер болсо, мына документ кылып беребиз деп ода кылып атасыздар, Бұл қаптың қамыштағы мусорды жоқ қылып бере алабыз. Ошол маселе боюнча эми бул ушул мусор тура береби? Мындай да, ушул маселе боюнча биз дагы көтөрүп атабыз. Ал эми мындай да, мен айтып атпайм жана 16-жылы салынып калган. Мурда. Андан кийин барып адамдар ошого дейин чогулуп атпайбы? И тем более мыйзамсыз барып отуруп. Жок, эми кайра мыйзамдаштырылып атат да. Эми эмне болот мусордун тагдыры? Азыр ошонун үстүнөн иш алып барып атабыз. Жерди трансформациялаш керек. Биринчи жер табыш керек. Аларга 10 гектардан ашык жер табыш керек. Анан анга финансирование табыш керек. Анан ошол жылдыруу жолундагы азыр ойлонуп атабыз. Эгерде уруксат болуп, жылдырат айырга ошончо акча сарпталып калганда, азыр ошого мына адамдар иштеп, душ салынган, тараза бар, аны пресстеп, катуу калдыктардын жарактуу жерин пресстеп чыгара турган аппараттар коюлган, ушундай баардык эмеси менен. Ооба, туура айтасыз. Эми бирок азыр эми уруксат берилип, үйлөр баягы 2022 жылга чейинки үйлөр адамдар жашап калса, баары бир адамдын ден соолугу биринчи орунда турат да. Аны сөзсүз жылдыш керек да. Ушунун үстүнөн сөзсүз аракеттер болот да. Ошол кандайдыр бир деңгээлде калып калышы мүмкүнбү? Комиссия иштеп атат. Комиссия, райондук комиссия, муакилдик Өчүрүшкөн барбай койду да эч ким. барды. Мен осы мага звонок етсет, айылдык мүшө үчүн, комиссия үчүн мага звонок етсет ушубузда. Мына айтат, мусор алынбай калып атат, кээде жума сайын барылган жок. Анан кийин суу алынбай суу үзүнтүк болуп атат эркинекке. Анан кийин ошол эмне чыкса, ой деп айтат экен. Ошол боюнча кичине эмелешиңиздер керек да, азыр туура түшүнүңүздөр. Мага жап кылышат. Ооба, суу маселеси боюнча көрүп атасыздар. Мотордун азыр бир клетчаткасын улаттык, коштурдук. Суунун тереңдиги, суунун эмеси жок болуп атат. Эмес көлөмү азайып кетип, азыр дагы тереңирээктен тартыш үчүн азыр бир клетчатканы улатып моторго койдук, көрдүңөр, бир жыл болду. Үчүн атат. Суунун өзү дебит жетпей атат, суу дебит. Сайдын түбүндөгү суу жок болуп атат, туугандар. Азыр мына ушул эмеге чейин сайда 13-15 кубтан суу азайган эмес. Азыр ушул күндө 7,5-8 куб суу алып атат. Чоң сайда. Ошо сайдагы ушул сууга эми тиет экен да таасири. Себеби жерден сиңип берип, ошо жерге сиңет. Жердин астындагы суу жок болуп атат. Сейчас өзүңүздөр көрдүңүздөр го. Моторду чыгартып, бир клетчатка улап, дагы тереңирээк түшүрдү. Дагы чыгарып атат. Азыр ошондой болуп суу алиги мурунку эмеси жетпей калып атат да, дебит. Анан суу көрүп атасыздар. Урматтуу Айыл өкмөт мырза, эми акыркы суроо. Негизи түшүндүк. Анча-мынча баягы элдер өзүңүздөрдө да бар экен 22-жылдан кийинки немелер боюнча. Мына дагы бир маселе да. Ушул шаарга карабаган, биздин айыл өкмөткө караган сиздин аймагыңыз тарабында социалдык объекттер боюнча, мисалы үчүн бала бакча маселеси. Мына бала бакча маселесин айтышты, биз жер тапкан элек, спонсорду дагы тапкан болчук. Анан ушул айыл өкмөт тарабынан аракет жок. Биз бүтүрө албай атабыз деп айтып атышат да. Мына эжеке
ayt deler da. Kayarda taptığımızdan Ortasay'ın kayarda. Biz 2017 yılı sizden koşulmaz da, biz bunu yürümez de. Koşulma mektepin yeri, saatin yeri, milyon yeri var. Yok al hem şarkı qarap atpay. Biz hazır Genç Ayıl hökümeti oyunca ejenin aytып atабыз. Vakitimize siz bunday tursanız, yemek kılgan bilen oşa yer transformasiyala çıkarganca gençlik emez, Nuken rayonunda. Nukendiki. Oşa Ha, jalpı bolup kalat. Jalpı 2017 yılı transformasiyalanıp kendi 19 yılı bolgoyu kelgende oşol жерде мектепке, bala bakçaga dep yer açıratılgan. Hazırda turat. Ооба, көргөн мен 3 аны. hektar yer turat. Emma 1 2 3 uy salınıp kettiler. Aldan öz ardınca salып alışkanda şu barıp gimzirlerin ruhsatını Genç Ayıl hökümetinin aymağına значит salınbayt. salınbaydı. Al uşoğlu salınat. Büyük bir bala bakçanın emes turat. Al niye salınbaydı? Anın canında Norkendik'te müze kılıp algan. Mazar kılıp algan. Mazar da 16 adam koyulup kalktır. 16 adam. 16 adam koyulgan mazardan 150 metre eme alçı boş gerek. Mektep, üyler, alçı boş gerek. Oşon için buna Cumhuriyet Kengesi'nin deputatları gelip başkalar gelip barıp gelip oşa hazır mazardı cıldırı için Norken rayonundan söyleşişler söyledi. O şekilde adamlar Hazır жаңы koyulbay atat. koyulmaydı. 16 adamdı alsa alıp can koyup kalktırlar. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 1 yıldan beri. Eğer oşa 20-30 yıl burun koyulganda anda anı kaşakalap koyup durup mektepi saldırırsa bunu derdi. Oşunda yereciler bilen şunda mizamga tola gelmegenden turar mektepler salınmaydı. Oysa mektebine zamlı salınıp tütetiler. Mektep salınıp da Ankara'da kas hükümet. Ne oluyor? Hükümetten vardı. Hakimen var. Ankara'da kastı. Yemin mi? Yok. Özümüzden kalanımızdan var. Geçenki Ömr'de Orta Sayı'da cinler çıkıldı turar. Hükümetten, Cevaplı organlardan geldi. 26. yılga kalklaşınıga şehirde mektep salgınına hizmet bir gizli turar. 26. yılı kuda kalırsa evdeki mektep kaç kalar. Çünkü bir gana neyse, o şeyde mazarda 16 adam cıldır çıkıyor. Mazarda adamlar jılınbasa mektep salınbay kalabıda. Cevası bir yakın cılat 100 metre. Altta da yer tarih. Mektepten orada çıkan. Mektepten orada var çok orada çıkan. Çıktısı mektepte sana destatı kalacak. Hep yine şunda olacak azıcık. Hep yine. Hazır o bir kirpişte alıp narçakalı koysanız yani de böyle. Yemin Rumbay'da, Urmatlı, Caran'da sizlerge sonra düşünüyorum. Vardık mıyzam bir de hoş gerek de. Hazır dağı, şu totasına da, ben sizlerin ait bir şey değilden geldiler. Salvarlar, büyüsüler. Halikide görünmüyor mu? Maşenliklerine satıp alıp alsalar daha büyüsüler. Daha büyüsüler. Memleketin yeri de, memleket verir o anda. Özür aldı, satıp alıyorlar. Ben aldım öyle değil. Emerkineke bunu siz prekrasna bilesiz de Abdurrahman degen kim ekenin. Ben bileyim abi, bilgen bana buna satıp alganı bilmeyim de. Жоқ эми мындай да. Mırza, siz tura düşünürüz. Ben sizden yer alsam, sizge akça verip atsam, sizde dokumentinizi vereceğim de turalım. Akıyor, bana kızı kiteyini ver. Akça öğretim de ben, kanday. Dokumentini ver, bu yerdi görsün, bu değil toplamı çıkmayı bu. Nege bunu ver ortasını de olam da. Эми Эркен мырза көп эле мурункулар чукуй бербейли. Сиздин үстүңүздөн деле мурунку передачада бир аксакалдар айткан ушундай деп. Аны биз аны айтпайбыз, просточу. Эми ал кезде ошондой болчу да, мына азыркы кез башка кез болуп атат. Ар бир өткөн нерсени чукуп атат. Өткөндө көрдүңүз айыл өкмөтү. Тазасыңбы деди эле, мен тазамын деди эле, көрдүңүз э? Жаш бала кандай болгон. Ben sizge ben bolgan nerseni айтып атам. Болгон нерсе болгон да, эмичи. Просто ушул адамдарга жардам берип коюш керек да, мунулардын көйгөйүнөчү. Жазылым берген бизге. Yok siz aytıkçı, ne yardım veriş gerek? Эми ошол тез Yok abi baktı, öyle transformasyon için birinci abi o yoğurt tutmakta yönetişimiz gerek de tamam da artık anda ilmek yok. Yok, neni? Sadık'tı? Yok hani Sadık'tı, yok, söylemez. Hani transformasyon baş gerek kardeşim, transformasyon. Erkinekler mektepten orada sağlaydı. Mektepten dokumentleri tutuyor mu? Yok ben anlatıyorum. ал шаарга карайт дечи. Sana ben geçermeyim, benim game planı var, boşakçısı var, video var. Mektepteki mektepte alınan taraf, desktop'ta alınan yok da. Мейл сурооңузду бериңизчи. Анан чыгалы биз да. Men Sadik'e arız жазып деген biz жақтан biz өте нарықта жашайды да. Аяқта ел деген 1000 үй бар.
жазып берсем бияга айтты, арызын окуп, немеге жер адис балага компьютерге киргизип коюм деди. Апа киргизип койдум. Анан ал бала айтты, Равшан жер неме бар, өзүбүздүн балабыз бар. Ошо экөөң деди, жер тапкыла мамлекеттин жеринен деди. Биз экөөбүз 40 сотик жер таптык. Ошого болсо бир садик болуп турчу, мындай 5тен балдары бар, ар бир жаштардынчы. Анан тапсак, келе бердик, жадап кеттим акыры. Эмне келбей койдум. Бияка кирсек, жер адиске бар дейт, аяк барсак калам дейт. Эми чындыкта эле кабыл алыш керек. Чыркыраган чындык чыккандан кийин любой адам кабыл алыш керек. 5 гектар жер мыйзамдаштырылса, Майрамбек неге багат берип эгет? Неге эктин бакты? Bir vador suam koyup koyacak Майрамбек. Ben o şeyde yaşayayım o şeyde. Anda 2 gektarın o şey gençliğe verip koydum. 100 hektar. 100'ümde bir de kaplikasyon koydum. Ne demek bu neresi? Yok, siz Genç Turat Musa sürüyorsunuz. ikimizce. Siz Turat sürüyorsunuz. Turat Turat, sizce mazlıkları tekşileriz. Siz Tekşileriz. Turat sürüyorsunuz. Ağzını aytmadan, Türkmen'im. Siz jalgın aytmadınız. Ben jalgın aytmanızda aytıp bereyim. Mına ağzın, mına oşal tuğra, 4 gektar yerine alma köçet eklerine bürüyor alma kullandı. Alman neyi köçetti verir, ağzın 2 gektar yer verdi, 2 gektar yerinde yüzüm ağzı 1 metre oldu, 44 ama. Yüzüm yok mu? Ben varım, böyle vatan mı? Var mı yüzüm? Ya buna yüzüm var ayağına. Yok aytın kaç yüzüm var mı? Ya buna siz demeyin. Yüzüm var mı? Su var da girip görmedik edes. Yüzüm var. Az 1 metreden ötü kaldı. Çok yüzüm var da sen abi yoktu sigara çok korkmaz. Tane çok Oşo var dedi. Ana ne yapıyor? Bak burada. Bunun daktan aytıp atkan 40 sotuk degen jeri ürüş yer. Ürüş yerge biz transformasyon olsa kanti desa salar. Salmayız da. Transformasiyası yok. Yok, jöneli ürüş yer. Mamleketli ürünün faydalanacak ürüş yer aytıyorlar. Ürüş yerge bizge bala bakça salıp vermedi. Ürüş yerge salmayız da elden ürüş olurlar. Sizge düşünür lazım mı? Түшүндүрөбүз. Эркин мырза, мейли эми мындай сиз деле түшүндүрдүңүз, булар деле түшүнгөнсүдү. Кандай болсо да ынтымак менен ушул жардам берип коесуз өзүңүздүн компетенцияңыз. Болгончо жардам берип атабыз. Мүмкүнчүлүк болгончо мына акимибиз 1 эмес 3-4 жолу барды. Аким бир да жолу келе элек кечирип коесуз. Мына кандай барбайт, бир жолдо барбайт. Барды. Жок, менин барып атат. Барды. Ketken hakim vardı, gegen hakim. Кеткен аким бир жолу барыптыр. Аны да видеого тартканбыз. Өмүр 3 жылда бир жолу барды. Азыркы аким бар элек. Cengiçleyen kişi şu жерде иштейби? Yok, Ошо жердин почти биз жактын кеңештин жарымынан Ошо ошо саткан. сатканда, саткан. Анан кандай? Азыр ошол киши бакты иштетип атабы? Бизге арыз жазып берген. Документ кылып берем. Бишкекке мына немеге жөнөдү деп документтерди жөнөткөн телефондо. Мына 2-3 жыл болуп атат. Анда ошол кишини сотко бериңиздер. Ал киши бар болсун. Аны өзүңүздөрдүн экиңиздер да же аласыздар, же сотко бересиздер. Чыпасал жөнүн жөнөсүп калбаса керек. Эми барып чийберген жерлерибизди белгилеп архитектура бар. Анан үй салган. Болду. Bilmiyorum, ben aytamayım da. Yana kim degen, hadi aksap baskan kişiler daha cüret aksakal. Bilmiyorum derse de böyle, bakın böyle, yakın böyle daha böyle cüret var mı da. Oşal kişi arızlarım gelemedi. Görse oşal kişi bezdik gel biliyor, özünün bir şey satı gitti de. Özünün ne kadar bir şey satı gitti. Ha giyin tekşerip çıktı da bir şey oldu çıktı. Bizdin arkamızda gülüyordu, şosuna sürüklerken... Göndereceğim, özünün bir şey satı gitti böyle. İşte Türkler bir şey. Mamlekettin yeri de anamday bulmaydı da. Эми Эркен мырза, болду га сүйлөп бүттүк окшойт. Эмне сөздөрүңөр бар кыздар? Биздечи неме садик, мектеп, немеде сырткары светибиз боюнча бизде столбалар проблемада көрдүңүзбү, биздин айылда столбалар жок, жыгачтарга орнотуп алып үйлөргө. Бизде майда көчөлөр бар да, майда көчөлөрдө бир да столба жок да, столба жоктун айынан биз жыгачтар менен эптеп тартып неме кылып чоңдор тарапта бир да жардам жок болду. Мындайда Айыл өкмөт мырза, неме буларды ушу электрификация боюнча кандай болот? Электрификация болбойт да, Мыйзам мыйзамсыз да.
Ayıl жерге столға қоя алмайсың, ayılға зыл тарта алмайсың, рейс, свет функция бере алмайсың. Üstünlük olsa, Meria'dan olsa, bu Meria bize tender oynatıyor. Verdi o cücüsü. Bize hala umurday da, Ece. Nizamsız da o demek. Oşo yoldun ekvetini kurumdan. Çoğu öğretmen var. Şurada adamlara karşı yol oluyor. Kıldım onlar Meria. Al bunu istavlarını Meria kıldı o nizamsız yerге biz kalmaydı. O çok güzel kalanca da nizamsız. Atınız kim sizin Ece? Geldiler benim. Jamilece. Al yer 2017 yılı göçmüden gelgenlerge emeden 74 gektar transformasiyonunda. Oşo menen yoldur ekvetine polmistan apar koydu. Şardıkı. Oşo şahar oşo geçen apar şardı yer Şahırda öpe. biz oşo arıcası barıp yürüp nizamsız olsa dağı makul de pendir oynadık. Erkin Mırza, mına biz hazır gete özdeniz. Ece hazır men bir aytıp koyunçu. Erkin Mırza, mına bular özünün nemesini aytıp otar. Siz hem kanday olgunda dağı sizin elinizde. Siz uşularga жооп бересиz. Nece men süyle olayın? Hazır bular şardı olsa öyle hazır. Yok, bul eceme de. Erkin Mırza, Erkin Mırza, bir suranış sizden şu özünüz basıp barıp janagı baktı görüp eldi çoğultup bir maseleni öz jerinen şu elmenen bir süйлöşüp gelseniz jakşı bolot ele da. Hazır mындай спорный мамлекет маселе. Var otağız da. Жоқ. Mesele var. Жөн бар өзүңөр келе бербей чогултуп элдин эмне көйгөйү бар угуп дегендей да. Ben size aytayım mı? Bunu hazır nereden geldi? Akti жазып geldi hazır. Geçen. Cumas mı 2 yol var orada. Barsan çıkmayın. Kaçıp gider. Al sizler işte var bir aytmazsa siz çakmayın telefon verin. Ben baramız. Мейли макул бир күндү айтайлы. Şu adamlar tapmaytamız. Kim geldi diye. Tapmaytamız. Buna akti жазып koyduk hazır. Akti жазып koyduk buna 46 adam var. Bak birden geldi. O sorun 6 onun adam çıktı 6 ona. Kalan çıkmayın. Yok. Pazara gittim, bekle. Var mı tanıdıkta? Altıda olsam böyle değil. Geldi, biz aytarız, ayrılmak geldi. Media geldi, hakim geldi, bana bir söyleştik, neyimiz taştır Gece ağzın mol salıp o şerde barayım, o şerde kampirler, o şerde bir kampir var, o şerde oturan, o şerde belki duvar salıp atkarım, kança yol geleni aytar. Siz aybaşı kaydı, ben falan gün baram deseniz aybaşı grup var, gruba kaytar, derdim bağırın çıkar. Buna siz geldiniz çıkmadan, falan gelip çıkmadan. Ne gerek var çok güzel sözlerde aytıverin. Sizdeki vardı çalganacak. Yalgan evet, ben realini türüyorum. Bir martamda Mayram Bey'imiz var, bir vada Ben mayramda kalmasa kuyvasa kuyvadı. Televersin oşan nerse özümüz. Kurban etti de anayt o zaman. Ne büyüğünden ap gelittir be. Aydıp başım çındıktan kaç şart vardı. Ya özleri mizamsız oldu. Ne kadar mizamsız olsa Mayram Bey'in o şeyi elektrik koyacak. Sürekli hani cıgaçmayan tatlı alıp koymam. Mizamsız var aytmayın. Niye tatlı aldın? Bu mizamsız var. Hazır varıp ölçüsün. Hazır reske satsam hazır var 40'a. Kırksa daha cihilmen gerekiyor. Biz yaş yaptıraydık, balamız vardı, yaş balamız vardı. Hiç meraklanmayısın ha. Mizamdın türü de sürekli beralmayın. Bunlar biletten mizam. Tamam mı? Anan geresi gel. Çoktan beri türepte bir melekatın kaleme. Mammat versin. Evlerde misal sizler barın, evde içine jardan bulup İstanbul'larda verseniz de bolboy. Yok. Öldüm mizamsızı çok kullanmaya sonra kaçı tane jardan beri. Bölüm veriliş gerek. Oşam yer farklı berilip atkan mezgilde sizlerge okşagan bakıyıp oturgan kresloda ular bar boçuda çimbi? Oşa sarıp atkanı bile. Bile için sarıp atkanı var. Ne yerlerde almakla bile. Ayçı gerek boçuda. Azır slostu tavlaman sana da bardın oşu. Мынау Эркин Мырза, Абдрахман деген киши жөнүндө аябай көп сөз болуп атат да. Сиз эми мамлекеттик кызматкер катары ушул элдерге эмне деп кеңеш бересиз? Ошол Абдрахманга акчаларын беришкен экен. Abdurrahman arxitekturada işlemedi, işleyen yok. Al jigit менен эме иштешпедим менчи. Эми эмне кылыш керек бул адамдар? Акчалары кетсе, жооп бербейби ал мыйзамдын алдында саткандыгы боюнча кантип алган айыл өкмөттөн? Барып сураса Koşu Abdurrahman менен koşu değişken. Ошон үчүн biri ayrı salmaya zaten. Uşunca adamga bitti Abdurrahman özü satmaydı hiç kaçan. Biröğünün yerini. Yok, Biröğünün siz- yerini al özünün mençik emesi de Abdurrahman çalıp satıyordu. Oşa siz Yani barıp koşu büyüdü salvatkanlar ne için barbadı? Nizamsız bir yer. Davay göçürgüler. Salbağla devegen. Barıttığımız oşu misali uğrayacak. Terizele Abdurrahman'dan satıp al. Абдрахман ошол кезде мамлекеттик кызматта турган. Arkitekturada işlegen, arkasında koşa жүргүнчүлөрү var, koşa жүрүшкөн, bakıyan adamlar. Biz de 9 yılı başladık. Abdurrahman Akan biz 2 yıl aldık. Sen o şu malda
арал менен талаш болуп аткан экен жерлер. Шагылдарды сүртүрүп салбагыла деп аралыктар келип бизди салдырып бараткан. Биз Абдрахман аканы 2 жолу алып барганбыз, сала бергиле деп өзү айткан. Жалғыз өзі қыла алмайды. Senin kayırında yok. Ошо Ушул Ошо жакта да. Uşak'a yakın da. Шаардын жакын эмес, сай тарапта. Ha, kızı kay tarafta. Эркинеге мен комиссия катарында нечеден суроо бергим келет да. Эмнеге такып отургандарда бири-бириңерден отчет алып, каерде кандай айыбыңар бар, каерде мындай бар деп бар жол өткөрүп аласызбы сиз же милдеттүүгө? Ayrı var da gelemez. Yerlerde dokumentasyonu ötküzdü. Документация ошондун айыбы чыкпайбы деп айтпайсыңар. Dokumenta ayrıca emecek de transformasyon. Состав кайда? Misal için mi la? Cer de odasına da cer transformasyonalan cer. O çok şey mayıgaya geçen belli pütken anlatıyordum belki. Var ki bulan Türkiye turar. Doktorlar Türkiye turar çıkkana. Kança zamga vergen, kança buna, bununca çil, bununca gektince çıkan, bununca çıkan, bununca zamga vergen. Protokolü, elde protokolü, bellisinde gelen emesimini Türkiye turar. Takıldık var, Türkiye turar belli. Anam, başka finans verilmesi, başka fazla çözümleri vardı, dokumентler var, abi komisya çıkar, komisyonun birbirine vardı. Эркин мырза, эми ошол мыйзамдуу документтер баардыгы мына кээ бир токтомдору бардын, кызыл китептери жок. Ушул нерселердин ушул проблема дагы бүтүшүнө канча бир жылдын ичинде иргелип бүтөбү? Бузула турганы бузулуп же дагы деле чозула береби ушинтип? Yeme hazır böyle taşlar var. Şu hazır mizamlı yolda hazır mizam işlem atar. Bunu cana bulan aytkanday çılık, kırgızçılık, kalıp çeker. Hazır mizamlı tutturda hazır kendisi işlem atar. Eğer de mizam salsa herkes sürüp pazarlanır. Комиссия деген ал биздин айыл өкмөттөн куралган состав. Ayın hükümetten, rayondan, verdik mekebe, tişli mekebe uyumda, güç organları verdik var. Ошол комиссия эмне кандай иштей алып барат? Алар жумасына бир жолу чогулуп ушул жерде эме кылышабы же аяка барабы? Ayındağını bilmeyebilir. Böyle dokumentlerin tek şey, gümrükü kanday salıngan, kaysı yerinde turan turamaz. Ошол урматтуу тургундар, ошол комиссиялар барып эл менен сүйлөшүп, разборка кылып, мындай болуп атабы чын эле? Болгон жок. Силер бир да көргөн жоксуңар, андай комиссия ким экенин да билбейсиңер. Кантип анан булар эчтекени билбесе, комиссияны көрбөсө? Sen bu milisa varıp Suğurlu zonasından 170 metrede bar yazıp narkı metti onu yazdı. Bir mevir yüve girip yazıp çıktı, ayıp çıktı. Yazıp gitti, hazır. Vardı, giyim salgan, giyim satkan, giyimden algan. Жеңиш деген бала жалакка көтөрүп кеткенден кийин эч ким караган жок, ошондон толуп кетти. Gençlerden aldılar. Жок, жеңиш кече жакында келди. Жеңиш келгенде могу жазды эле жазып кетти, ушу жакында эле жазып кетти, сунос депчи. Анан ошондон бери адамдар үйүндө давление болгону бар, инсульт болгону бар, жаш балдар өткөндөн бар. Эми эркинеке чынын айткандарчы, балык башынан сасып алса, аягы сасыбайт. Башында бүгүп коет. Мурунку кеткен аким бар эле бир кичинекей тоголу. Ошондо мен кызыл китеп алганда 3 ай жүгүрүп алдым. Январдан жүгүрүп, эмеге чейин жүгүрүп, ал жерде бир ака бар да Кучкор деген, ошакка жүгүрүп алдым. Биринчи алган биз болдук. Ген план деген мен өз колум менен алып барып бердим. Баш немесинен кайсы документ келсе бар жолу алып барып бердим. Эмне себептен карапайым калкка коркмустан документти карматып сатып мен өзүм апарып берип анан жүгүрүп алдым. Себеп мектепке балдарымды киргизе албай, ошо китеп алгандан мектепке киргиздим. Анан и так да кыйналып атат балдар, азыр лайка кыйналат. Sen bilirsin ha, orta sayının gemplanı. Hazır oşa gemplan, ortada gemplan, oşa diye. Çekesi kolunu gitti da. 79 adamga, 279 adamga berilген. Kalanı nizamsız da var. Andan nizamsız деп айтышат, бирок низамсыз болгондо өкмөт Жеңиш ака деген акачы Азыр кайтып атканбы? Ал азыр иштейт экен да, жеңиш деген. Башка жеңиш. Ошо элдерди алып атат экен да азыр. Мен да туугандарым алган да. Ошон күн туруп тургула. Элди көзүнчө сынап коюп атабыз. Астынан өчүрүлөт. Анан кийин сала бересиңер деп ошентип атат экен элдер. Ал эмне деген чындыгы? Bu oşordan içiyor, ben oşordan aytıdım bu. Oşordan aldı atat da, tamam mı? Yandan açıyor atat, aldı atat.
Ana sizlerde ruhsat bolmasa Cengiş'e satmayın da alın. Cengiş'e karar verin. Evci, kardeşim, han niye bunu satkanını ben bilmeyim de. Sen sürüştürüşü verin, asıl Cengiş'e olan Ben bir bir çökmen emezsin de. Sen satıyorum, niye sattın? Gel desene kaytar. Hani ben çakırım, sen niye sattın da tura aldın kayım aklım yok da. O sen nomeri var, çakta buladın. Yok, ben tekrar bu konuda artık Şu kulağına bana şey sanıkalık var mı? İşte sizin ceriniz siz harbi gelip Kulağına kanalı yemesini bir düşünüyor. Altı Güzel. devlet Niye çeyin salıyorum? Çok arızdan gerektiğinde siz akıllı biliyorsunuz da yine. Asıl şu gündeyim satın. Var mı ben canım geri ben canım bol. Zaten de mamura 320 bin yaptıracak. Cengiş'e kadar oldu. Zaten da bir hafta oldu rahat ne? Bu ne çılık bu? Cengiz degen al işte öyle teşlerde. Ortaçıda. Daha diyor şu an, ben daha ayıp adam, can ayıptım da. Daha o şey boşanma önümden alıversek büyüyor sonra, şöyle çok ayıp koyuyor hadi vatan. Hani ayıp da Abi kişiyle boş yer olsa buna kendi satan, sana desene mara verirsin. Familyası kim Cengiz degen'in? Kim? Familyası. şehirde çakırı var ya. Bu bir Abi oldu emi bilip kaldı gelmedi. Ha gelmedi, ayıp koydu. Ha geldi üşene jürgen bakın. Son noktada da emi gelmedi. Şurada size geldi. Al gel vettem. Gel şöyle. Atam desen daha göbekte. Anda hurmatlı turgundar. Benim başıma düşünce diye eldire satkanlar gibi. Ben hakimçilikte de var bir yüzük koydum kapıdırma. Bolttur deşti. Bir yakada bir yüzük koydum. Makul cer tavuk olsa, cer olsa 40 sötük olsa yani verilmedi. Akırı. Yaşlar baldarını veriş gerek. Bizim baldarca köşede jüroş gerek bizim. Bolttur deşken bana bir jüro öttü. Niye olaydı? Kayısığa gelir. Bir yakada geçse ozuk çapsa, yakada geçse ozuk çapsa. Andam ne kıldık? Çok mu? Aslında biz yakına kaydı. Çoğu almadık o. Vardı mıyızamız olsa. Ne gibi yakın ciğeri başka adamlara satar. Hadi hakkısı var. O bu şimdi baylanışı var ya. Ben azıcık ot musurcanda 40 hektarda satayınca satalbay. Bu şimdi baylanışı barcın satıda düşün kişi. Var mı şular bunlar? Şöyle erkineke çakısa geliyor. Sen de nereye gelen mi? Yok yok mu de çakısa geliyor. Ay da böyle böyle. 773 tane. 773 tane. 875. 505. Tam birbirlerine çok erkineke çakısa geliyor. Çakısa geliyor. Siz Cengiz degen'i tanıyorsunuz mu? Hadi çal bakalım işte. Tanıyım. Parmağı etmez, tanıyım. Ötkönde sürdürgende vardı ya, şu gençler. Şoşu satkan iken anlayan abi başlarım buydu. Sürmanetler bıraktırma sürüyorum sabi. Eklimi satkan. Hayırlı kişi al Cengiz degen. Yemi geldi. Yetmek oldu. Bu o sene bayağı günü bir semet kuyu varken, bir kuyu varken sürdürüp salgamız. Sürdürmemiz de cihim var. Giyin sürdürüp etsek daha güzel var, daha semet kuyu koydu. Gözü satmalı gözü seni Gegim buradan hemen aytmayt da, aytmayt. Jo ошондой факты болуп атса силер укук коргоо органдарына кайрылып бердиңиздер mi? Arız var. Yaz verip, anan sürdürdük da. Cengizdin üstüne ушундай сатып атат деген болду mu? Yok hemen sarp var, semet kuyu varken değil mi? Satı altı kendine yok. Semet kuyu var. Жоан саткан адамды дагы жоопко тартыш керек да. Жөн эле көрүнгөн эле бир жерде барып сата берип алган. Men sizge mандай size aytdım. Varıp, buna şu onu tırata, bunu semetli sürdürüp, bunu şurada yazıp atsa, biri daha bunu kırıp aytmayın. Tanımayın de, bilmeyin bunu, görmedim, bilmediğim de, görmedim, bilmedim de. Bilmedim, hiç böyle, görmedim bunu, kime gelin tanımayın de. Bilmediğim de. Melemi өкмөт аксакал өзүңүz Bunu boşu gerek. өзүңүз мына көп ушул элдин кызматында жүрүп мына ушунча чоң жашка чыгып эми бардыгын билесиз Эркинбек Нурдинович. Биз эми дагы айлабыз жок ушул силерге гана ишенебиз жардам берет деп. Анан ошол жанагы жок дегенде амнистияга кирген жерлериңизди тезирээк бүтүрүп берет деген ишенимдебиз. Эгерде ошол амнистияга кирген жерлер дагы бүтпөй тура берсе анда кийинки жолу дагы келгенде дагы сүйлөшөбүз анан кандай боло турганын. Анда кеттикпи? Geller buna. Gece sırat hazır formu yeme
geçen günü büyüme girip aytıp çıktı mı? Büyüme girip ayı başı aytıp çıktı. Varıp dolbordu aldılar. Taş koyuyorsunuz. Çalın kayın. Hoşunuza bir üç koydum. Boşal, büyüme girip aytıp çıktı. Şurada beyaz canına aytıp aytılar. Vardı eski aytıp çıktı. Varıp dolborlardan per olmayacak da işin koyup çıkarsın. Ne bu çalın tıklar? Ölçüp böyle kaçarlar kaçarlar. Emi daha kaytırı şu koşularını izleyecek adamdı. Buna bugün ötküler. Buna bugün geçe... Anam ne bedel çıkar? Sağ selam aleyküm. Yeğiş kandaysın? Sen kayaktasın hazır. Gel şimdi nerede adamlar geldiler de git. Yok, kes. Gelecek abi. Ne be? Bundaydı da. Bunda yem planı göç registrinin arkitekturü öyle. Yem planı biz vermeyiz da. Yem planı göç arkitektura çiyet, göç registri bekti verelim. Oçulur mu de yem planı? Bizde olmuyor da yem planı. Ha biz hemen gimde veriş gerektiğinde çizmeni veriş. Ha toplamda ver o tatma. Toplam var da. Toplam da. Oluyor ki 20 euro çizim olsa, 19 çizim çıkan da trafik mesela. Var, sinirden ayrılmıştım, çizme görsem ben de ne çizmesini kanıp koyamam dedim. Gece sefere ben çizmedim. Vardım ben. Yemek de şöyle. Arkitektura vardım da, baksam şu güvaydı. Ya siz ne, daha ne için gerektiniz mi? Ayttım, aytsam ayttı, Oşak'tan gelip biz gelelim. Biz razı gelemedik. Niye gerektiniz? Niye kılattın hep bu senin nakmet koyalım dedi. Bizge hiç misin çok ıslır Ya biz toptan verdik de daha niye gerektiniz biz? Game plan diye bir şey takıyor. Game plan o şeyde zaten abi. Yok o şekilde de bir kaşıkta yok. Ne bileyim çal game plan nasıl bir bak vereyim de. Öz kendine bak veriyorum. Kısıtlı oluyorsunuz. Abi işte orada da böyle barışıyor koyayım. men anda kийинки эмеңерди анда ошол токтомуңар бар, тиги архитектура эмелер бүтүрбөй аткандар неме кылган да ошолор менен неме кылалы. Эми бияк өзүнүн айтты. Биз эч кандай тизме бербейбиз. Өзү негизи токтом болсо эле болду, кызыл китеп кылынат да. Мен деле ошентип кылгам. Ооба. Erkineken boyuna şutat aldı, boyuna şutat kırdılar. Onun kız zor. Evet. Böyle nevresini Açık dalgan emesi de kayırdı. Ökünüç bu, kayırdı. Yok ben öyle. Bunu korkma tarzı gelmez. Sizler geldiğinizde bazı işte orta sizlerin böyle çekişmiş gerek. Ama bunu bu denen yok mu? Anda korkmayın. Akşam az uğratamız onunla bir saatten beri. Kanday, cak şey, ayağında yaksak çeçilet. Azından şöyle Kazasın cehenneceği vardı. Salım onu. Anlamlar bizdenler yedin, oduk taşlar az da yuğurup, salımına başkan çok. Biz yedik salımı daha toplayla desek, çınında bakın burada kimden yemesi çok oldu. Anlarcaka transformatörde özün yedik salımı bulduk. Ya öldürebilir. Belki bir transformatörü geçmeye kaldı bayan. Medyadan bilmeyin. Adam Narak'tan dağı 200 bin gel, nasıl canında. 200 bin transformatör aldık. Medyada pul çok işliyorsa iş yerde. İş olmasa bir kişiler bir deşke peşen beni candan tutuyordu. Ben altı tartıp yönetiyorum, kuragan. Bayramlıkta katıp kavlaldınız, şuna aydık ki avukatlıkta, niye aldınız? Abi darakta kavlaman yok mu? Yoksa ciğeri kavladınız da, siz ciğerinizden. Yer tutuyor yer oldu. Pustoyları kavladınız da, ne de verdim bayramlıkta? Yöneli Yönet mi? ver koydu size. Yok anda kavlanmaz. Bunun çekekli 34 bin gektir yer var bile 20 bin gektiri yayıp 4 bin kança saydı o ceri bulunuyor. Ne işin sözünüzü? Görüp geldiniz özünüze. Artık siz o şey dört gözüktür yani. Biz şarkı saktılar, şunu hemen niye sayılıp koyalım, neresini karayla. Hazır sizin sözünüzü karab aytıldı da şunu öt gözdü. Anan ayda ötpayız mı? Bu yerde mıyzamsız salıp koysan bu sizlerin teşinleri var ekan. Oşonda öt göz aytkan oşo kompüterlerden koymadın. Bir ayrılıp işlettik, o sen buğa saldıpsın, hem bu kanday oladı. Karabay kalıpsın, demesi ne oladı? Bularda da temselersiz bir yerden aksatağıp gelip salgandı. Bularda akkeler jakta sınavsız bütün üzüllerinde oyladılar da şimdi. Şunday zaman ешқандай мындай қарапайымға сіздер үйбейлер атасыңар. Не oldu anda turduk bu? Şu bize zarımız mektep, sadik, bağlı Эми ал мэрия жактан экен да, силер дагы бирок айтсаңыздар болот да, биздин калк деле ушакта жашайт, тезирээк мектепте.
Ayttık, ошо жеринде жыйналыш кылдык. Мен айтып атпаймынбы? 2026-жылдын косвожениясына ошол жерге мектеп салыныш үчүн кирди. Планга кирди. Просто бир гана проблема болуп турат, ошо мазарды жылдырыш башы. 16 адам коюлган. 16 адам коюлган. Азыр мына өкмөттүн планына кирди. Кудай кааласа 26-жылы мектеп салынып башталат. Мектеп салынып башталат, мектеп кирди. Мейли анда жакшы калыңыз. Рахмат. Медиадан трансформатор коюп берди. Кеңеш айлык өкмөтүнө токтом берип атасыңар, башка кылып атасыңар, бул бечаралар свет менен отурат же чырак жагып алабы дедиңерби? Аягын ойлодуңарбы? Трансформатор бар. Siz Качан коюп бересиңер? Трансформатор коюп бересиздер, э? Качан коюп трансформатор бересиңер? коюп өткөндө трансформатор ошо трансформаторду койгондо барып ошо айыл башынан сурасаңар, эмне болду, өкмөт эмне жардам берди деп турсаңар. Жок, ал трансформаторду азыр айтайынбы? Тефал иштебейт. Плита иштебейт. Азыр мына жаркыраган жазда, эртең кышта чырак болобу, Кудай кааласа болбойбу, аны ham Кудай билет. Ага пул топтодук да. Ал ошончо пул топтодук. Силер кайдан топтойсуңар? Siz tushunib o'tasizmi? Men Anjeringiz yaxshi hech nima tushunib bo'lmasa, ayol kechki mesh bilan qilolmaysiz, svet qurib bera olmaydi. Res, Анда bormaydi. кеңеш айлык өкмөтүнүн трансформациядан чыгарып атасыңар, токтом берип атасыңар. Койгул анда трансформатор ошо. Yo'q, endi qo'yamiz. Сталбаларын койсоңор алыңар. Сталбаларды илип алышкан. Yangi qurishga berib atgan yerga qo'yamiz. Borib qarаңыз o'sha. Болду, карайбыз. Ma'qul. Ошо жерде жашап атабыз, эртелерге Nizomning жөндөп transformatsiyadan chiqqan yerga qo'yiladi.